ke tau lotu. Toa mafi mau whawhataki a Fiona, mau au mai ki he tō mui e mau poloklama koni kona hulu hulu, ngahi kawinga, kau mai ngahi polofola, kawinga lotu, whai lotu, wike lotu o e tau wāwhi mua tolu, pa mau whawhataki ai koe lotu e whiawhi ni o e palaite a hono, koe kawinga lotu whakao sien, pa koe mau lotu ia ke tāpue kina, pa whamono ia ki nau tolu kotoa pī, po wahea, kau fai kau fa fo mai mi a Fiona ke na tataki ai ho a lotu fa os ono whakamau opo ai ngai ka veinga ko to ape o wike lotu o e a ta wafe wa tolu haere mai lau mare mani on ai fola ka mafu ke ka veinga ke whahano kin ono whakamau e toko nia ki nau tolu whakalau maari ai kau taki marotu ke whakamau opo aki ai whanonga anga wike haamo pego wike tō tako o mau usiasi hau mau family a Wesley ana ka mafoke whanonga anga pure anga tonga I murina ka mātonga ni foki wa whao sisu Christ mau whamoi amen ta peke a fia o toa o tau lotolotonga pa ko kore peke u whanga pe whakatapu to toa whakia pa mi he tau proklama hulu pa mono kini e ngahi ka winga lotu peke lotu o tau wawhe wa tolu Tange ko tau lotu ko tau kamatai ko tau au mai fokien ke tau kawinga whakaosien, kawinga whakaosi at mautoru ko tuuni pia ko whaino wahea, mautoru he kau whaifkau, he ngai tōkanga ngoe, ngai potu ngoe, he mo whakahoko ai lotu e fiafi, o e fraite a ono sanuari. Peko mautoru ni whakamā opo ki ai kawinga ka mā foke ngai whailotu, o wike lotu wike hamo a teu ke tuangi atu ai mai a kai frau ko tau waka ke tau fo ou a mana ke tau kamatani tau fo ou a mana ke tau folau ai fu waha fononga tau fononga mai me kaweinga uluaki au mai en ke no kaweinga hono fluen pau tau amanaki hanga he lau maari whama opo Rere ke maa whana whakalau maari kai mea te puke taunga tonu e tau lotu tau ke tau tu mana tu foko tau kawinga lotu ke tau lotu pa tau amanaki o tari lotu e otua. He was whaido hino pēr toi tapuia, koe lotu e anga tonu, lotu e maonioni, koe lotu e tōtaha ampasia o tua, o tari lotu e otua. O koe lotu ia koe koloa pike whai, koe koloa pike tau o mai koe wike lotu ia koe tau o peo mo kai whaafi, ma ue sila koe hafo e ngai mea, o whaam ke tala noa ke konga ke re ei ke tawhai tau matanga pe mi ai. Koe whapapau koe lotu tau o mai ke whakahoi fua ke otua. Pea hiri ane tau lotu tau amanaki o tari lotu e otua. Ke he lotu tau o tau whai, kai koe koto lau whanoa pe. E tau lotu pa me hufia tau ngai kawinga ua mai ka te tau tore kau taki mua koe uhinga ia me uhinga te fito ia whai e tau ngai e polo kalamai ke whakamā whana I ho tau lau maari a ke kamata ho mou teu ho mou kawinga lotu o whaki ho mou kawinga highlighti pia whakamā mai ngai mea ngahi potfolofola kai ke ngātai teu mo ki mautolu kau whanongo kau me mi pai siasi ma o atu tau whetari aki ai mā whana Pata o mo le ma fana mo ta puaki a ho ia o taunga tonu ke hoi fuam ke fina ngalo ai o tua ke tau lotu o fai ka ke kawinga lotu he fiafiko no tefto kawinga o pe mai ko misiona ai siasi ke tau whakakoni flenisi koni wafe wa tolu ke tau ngā weki mo ui aki ai tala ofa me kominani te lang ia ai pe o tua Koe fui tefto I vea pe mahu inga take whanga mahu I kai en kau whai lotu. Konga uruaki, ngā wei mo ui aki. Koe misiona e siasi ke tau whakakonferenisi koe ni, wafi woa tolu, ke tau ngā wei mo ui aki, a tala ofa me COVID-19 te ke lang I pe ai o tua. Whatongai koe ka venga koe mi he pongi whalai te, tala mai ia ke tau tari, a tala ofa mo COVID-19 te. Koe halanga folau ia, ke mono ia. Koe kawinga lotu e whiawhinia, e tau ngā wei, mo ui aki. Kako tui koe, kawinga maho inga le lei, pekene whakamā opo kotoa, me he aho uruaki oi, aho monite o hao mai enki e whiawhalai te, kono tāpuni en, o tau wike tō tau, peko wike,
Ha'amo a tonga ka ma Wesley na mo Kristiani ko toapi ke tau ngā wei mo ui aki a tala ofa mo COVID-19 te. Ke ha, ke langi ai ho tau otua. Sai, o konga whakawhita i pa me hufia ko ongo kano loto ni te whito i kawenga, o pehe mai ke tau whakawhita i e tau i kuna i wike tō tau whakalau maari e tau whaoni. Whakawhita i ko tala ofa mo COVID-19 te koia na i he kamataanga ko whakatu o no katāpane karea tau lotolotonga. Pea tēne e te tau tolo aku ki ngata anga o mamani. Koe konga whakawhita i, mai tui koe whakawhita i ko ni o uho pea i te whito i kawenga ni tau tuku whakatala noa ki ai. Konga hufia, pea mai tau tuku pārewa ke whafo au, pea toi whapa pau i tau tui, ke hā sino he tau ngāwe, mo he tau whengai, whakawhengai. Tau tui, ke hā sino he tau ngāwe, mo he tau whakawhengai ko toa pe ai tala ofa mo i COVID-19. A ene pe kia mo ene toi tuu, a ene hā ere haki ki rangi, a hifo e lau maare maano ni, mo he tau teu atu, ke toi hā ere mai a eiki i hono lāngi. Maharia, koe mea koe hukonga i ke tau hukufia, ke tau tuku pārewa. Koe whono, koe tuku pārewa, koe whakamā opo ni ngai kawinga, te tau hanga atu ke tuangi e ngai mai a ko toa pekai, whanonga ho tau waka, i tau loloa e wawhi ua tolu. Ke tau tuku pārewa, ke whafo au, pe whapapau i tau tui, ke hā sino, ange ko te whito i kawinga, hā sino haki e hā e tau tui, aki tau ngā we, mo tau mo ui aki. Mo tau whawhia ngai ko toa pi, ke tala ofa pe me COVID-19. E ha tala ofa mo COVID-19 ko e sisu klaisia. Aine ha, aine pekia, aine toi tū, aine hale aki ki rangi, hifo ki ba mani, hifo mai alau mare mano ni kono whetong, au mafu tene toi ha ere mai, i hono langi ke whamau e ma mani ko ni. Ngai mau inga mari e konga hofia. Ko ongo le soni hulu, te utalo no me wahe o nobis whake ni ma pe mai. Whanongo mai a Israeli ko Sihova, ko tua ko taha i Sihova ia. Pa te ke ofa ke e ki ko tua aki e ko toa hauloto, mo ko toa haulau maari e, mo ko toa hau iwi. Ai ko tala noa ni o maheni mo ka wakato i tapu ka Shema, te utalo no me. Pe koe te whito i tui e, pe koe taimi ko hingai teunga e kau taula e ki wai whailaki te rio, tohi ai, a Shema te utalo, koe te whito i tui e Shema te utalo no me. Ia o ko taha i Sihova e. Pero hae mea tāna whorofora mata hei Sihova, ke ofa ki hei ki ho tua, a ke kotoa ho loto, kotoa ho lau maari, ave ke hei mo te iwi kotoa, ki he taha i Sihova. Sai pepe leson hono wa me whokau whou, luke vai hongo fulu, vesi wa fitu, ko tari ne asi su ke whai whakawhihu i ka te e kau tufunga lao, ko ka kai mahingo pe ko kau sā tusi, kau whāres, nau tari ki nau whihu i ka te e, hae me te tau whai ke maua e pule tōmu, tau tōre pule anga o tua. Kai ke whai e tawa noa si stupa ne tari ai o pe, te ke ofa ki he eki ko ho tua, o whai ake ko toa ho loto, mo ko toa ho lau maari e, ko toa ho hiwi, mo ko toa ho atamai, pe te ofa ki ho kau ngāpi, o hange ko ofa ki a te koe. Ko tala noa ia, ko tāri ni ko a sisu iyo, ko tufunga lao ne hua, ko whakawhihui ki a sisu. Ko hae mea te whai ke tō mo ka pure anga o tua patalanga i sisu, ko hae mea ku tohi e lao. Ko whamatala ni ko rea ni a tufunga lao kon iyo, ko te ofa ki he ki ko o tua. Iyo, ko tala noa whamo on pe nia ki tala noa ko whai e te tala noa me wahe ono. Sai, mea mawinga ka tautori heni, au mai au ngō best for a fall e ua koni, te hanga hulu mia te whito i kawenga. Te whito i kawenga u iai hono, ongo no o loto, pe hono kano o loto koni e whawhita i pe mono u fia, o pe hono ongo konga la la. No whai ongo tala noa koni ki taha i Sihova, ki o tua, ko o tua ia. Tu i ngai tu ia, eiki ngai eiki ko o tua, kai ke ngatai. No whai ongo le son ke tala noa, ke mau inga ki tau ofa ki he eiki. Aki kotoa ho tau loto, iwi ho tau loto, ho tau laumari e mo tau mea kotoa pe. Hanga e luke ia o te whakatala noa ke tari kone tu funga lao pe, ofa ki eki o tu whai ake kotoa ho loto, laumari e kotoa ho iwi, kotoa te kauke mo ata mai. Kai ke ngatai, pe te ke ofa whuko kau ngāpi, o hange pe ko ofa ke te koe. Koe tānaki ia i he tohi kone whai e luke, ki a te utalo no me mahe o no meswha. Sai, mata lero ko tau nofo whakau kau ki ono o mai ango le soni, ko tau ngā ue i,
mo tau moui aki a tala ofa mo kovina ni te o tua maa ki tau toha matu ta ostala no ta toki mua he ngai whai lot ki mua ko tala ofa ko Sisu Kraisi o ia tala ofa na pau ki hau ko Sisu Kraisi ko kovina ni te koni waha o tua mo tangata neha to e no loto pia ta o Sisu Kraisi e kai ke fou kataha e ke tamai pe mo e tangata ko pau ke tau fou pe kovina ni ko e hai ko Sisu Kraisi sen ta fai ko e hala mo he kai fou kata mai ko pau ke ni fou ia te au tala o fai mo kovina ni te pe o mai le fa kau ko ni te tu ka mai nga ko mission na isi asi ma tu ko ka venga fa conferencia wa ke wa to tala o fa mo kovina ni te tau hanga ko toa whakataha i tala mo kovina ni te tala noa ko toa pia e tātaa pe mo sino e ko Sisu Kraisi na fua ke funga e kolosi sai ka o mai ko ni he te fitu ka venga pe ke tau ngā ui mo ui aki a tā ofa ko ia mo kovina ni ke lang ia e anga fefe tau ngā ui fo tō mai he ongo pot fura ko pako tui ko uhinga ne mai he kau tāki mo alotu kau fotu tu ka venga ongo ka venga ai ongo pot fura ko tau ngā ui ien ke tau ofa ke o tua anga fefe lau e fora vai e tau lotu o ke lotu whawhamiri o ke ngā ui ka ke ngā tau hau atu ke tau he tau lotu fua ngai whatongia ngai ka venga o si ko ngā pai, mai ngahi ngā whakato tau ilo, o tau lang ko whaha anga ia e tau tui. Ko tau ngā we ia e tau tui. Ko tau ofa i ke o tau atua. Nia ngau kai ke whakatataua e tau ofa, ta toke ofa ne whai mai o tua, sone mai tau vestau, e ne whaki no alot of peta. Ko mea ofa fungani ia, ko ia e tala ofa i kirisimasi, na si suka. Kai ke whakatataua ia, ka hea ko rea whai e paula, kai ke tau whai hanga ue, ke a whio mai o tua. E au ngā tau tangata i tua, pawhaka mahino i ho tau tangata i loto mo tau lau mahi, o tau turi mui, ke tau wala atu, ke mea nei alai, ala mai ai kapasi, tau wala atu, ke mea nei ala mai ai a sisu ke heku mui. Ke tau wala atu ke topu mai o kalasi, ke tau mui ai halanga ke kolosi. Ko tau ngā ue ia, e koe ofa ia ki o tua. He whai aki ai whai aki ho tau loto kotoa, whai aki ho tau lau maari e ko iwi. Te utalo no me o noi. Ko utala mai e luke whai aki e tari e kufunga lau, e whai aki ho tau loto kotoa lau maari e iwi, kawai moe ata mai. Whai kotoa kia e tau ofa ki o tau o tua. Ko tau mo ui aki ia. Ka ke ngā tau ngā wei e tau tui. Lea kei ai psele se misika ia a tu ia ta ia ngā ue o mate pe o tu mola pe tu ko ia ke lava ngā ue ia tu ia te ia ke mahino o hama o whakaha pe whakasino mai a tu ko ia ki tua kai ke ko tala noa ko ni ke hanga he ongo ke toko nia ki mo toka o whailot ke hanga he ongo potu whorofora e ua ko ni ke te hanga whakamama hulu nia ke mau inga mahari ai uhinga e ngā ue i mo ui aki o tala ofa mo COVID-19 te. Wei mo ui ako ia a ke tau whai ngai whatongia. O ke ngai ngā whakaraki mea te pu whapapauhi e whanau o tari e ko Sisu Christ. Lau ai whorofora. Au kai. Whawheo i mo ka kai lotu. Whapapauhi. Kai ke ngata hiria pia mawinga tahai. Hiria tau unu mai. Tau wala to konye ngai fua ngai whatongia e si. Whai manawa kawa ngai whatongia ngai ka venga, ngai whiraulau, e tau whakaha angai, e tau honga ia e tau ofa ki eiko Sisu Christ. Mantui hiri o taha ai whoaki o tau ngahi loto. Whoaki e ke polata, whoaki e ke tāpane kāre a eiko Sisu Christ. Koe ofa e. Tangi koe tānaki ku whai koe ia luke, te hanga e luke honga furu wa fitu e tare tu funga lagasi, o toi whakalahi ia tu ia teutaro no me ono whake ni ma, ke toi ofa whuki o kau ngā. Koe mo ui aki ia, ko tau ngā ue ia tau tui, wai ko tau fui tui pera si suka, kore me kau ngā pia pakai peke te tare ki tau, wanga whewhe tui ia koe. Hangi tā no ke reaction ka pau ke tala o ke ofa ke o tuaka o ke whihia ko kau ngā pi, o ku ke he nof ke whapori pe koe, koe lo ia. Ko pau ke tau ha sino ki tu a tau ngā wei e tau tui mo tau mui a ki tau ofa ke tau ngāpi.
ai mua ki ake tau ofa ki a tau atua ani, na tu whai ke tau whakamatawa ki ane nai. Koe hanga ia he ongo le so ni, ke toko nia, o hulu nia, o mai a tefto i kawe ngā, o lei e platform pe ongo whora koe. Whakamahu inga maari ai ngā wei, mo ui ake tau ofa, ki a tau atua. Whauane o wha, tari ai ki sisuka, whaki holoto, uki alot whawhamiri, hiri oia, kai ngā tai, ālatu ke ngai whatongia ai siasi, ngai whatongia ai whamiri, fua ngai whatongia, ai ke o patu ho tau ngai o mā, ko ngau tau ngā ue te a whio mai o tau ngā ue e tau tui. Kai ngā tānaki mai luki, toi ha uatu e ofa ki kau ngāpi, ofa ko kau ngāpi, lotu mā ki nau toko. Sio atu ke, whawhonga atu ke si, tamai mate, ke hui tau, ofa ka te tau toko. Whare mahaki, pirisone, ha uatu ki ai. Ko tala noa ko ni ka kafo piha tau ai lau maari. E kai ke tau whakakakato ai uia e ki mātau. Pea ko tau to'o ho tau tātā ke tau salute ke te moto. Si kau whaiwhi kau tala ngore o mo watu ki whare mahi. Ha o ki prison. Lotu toko nia si atu hau si a veala. Oangi hane ki se niti. Whai hane lotu. Ko ha watu ia. Ko ofa ia. Ki o tau kau ngā hange ko ofa nei whai he sameria. Ke tala noa ia luke hongfuru. Kasi ko tu mama fe unga pe tana ke pe mo ki mea ko mea lahi e ua he ko nga whawhita i tau whaampe ke mohanga highlight i mai motokonia mana tui tau wha mama ta tue le soni ko hape ha mea te ki tala no ko whikau aku mo ngāwe e mo ui ko pau pe ke tu unga ia te utalo no mo luke hongo furu ai ofa ki o tua mo ofa ki o tau kau ngā hapi mea he whakawhita i ke toi whapapau ki mo hanga kau whailotu highlight i mai ai konga ko ni whawhita i ko hiko tau i kuna i a wike tō tau whakalau maari o tau whō mea ke tau whie ko tau i kuna pe tau auhi mai hono kawenga pia pore i ngā au e asiasi whakotū ho kawenga whakotū ho kawenga whawhoi tui ho misiona tau o pe poko i sisu ngai kawenga eiki ke taki e te mau whono ngā eiki ke mau e mau koe papa mau koe seke ngai kawenga ta mua ke hanga whakotū ke te koe mho ki whamiri hange koe ngai kaweinga whaka api ako koe mo ui apasia, mo ui tariang, laka atu, lototo, whatu hau ki kaweinga pa ke turi fua ki ai. Koe whakalata te whanonga, whai e te lotu, whai o to tataki o to ki whami, e was whotu e tau ngai kaweinga. Ai koe ui ngai e whakawhitai ko tau i kuna e wike to tau whakalau maari e koe ni. Aki o no kaweinga, mai e ngai kaweinga ko ia, ke whanonga mo ia he tau who'ou. Kai ke ngā tai whawhitai ko hika tala ofa ko vinati te io, e kai pete tau whiu ki tau tō pe pahi, e tau whawhitai ko ngā ko tala ofa, mai ko vinati te ko whaki mai o ko Sisu Christ. Ka tala mai ko ne whakotū ko ne tāpane kāri o tau rotoro, tau whawhitai ki ai. Ko osi unu mai ai o tu ai a Sisu Christ. Tō eni koe pe moau, ko whai lotu whapapau ko tau hanga whamama ki kongoi, tō eni ki tau tō Wesleyan. Tō eni koe pe moau ke tau unu atu ki a Sisu. He ko si unu mai o tu ai te e Sisu Christ, ne tatari mai. Whakawa tau wesu wanoa. Ke whakaamba o loto ke unu ange kai unu mai. He ko si unu mai a Sisu ia. Tū anga ia tau whakawhitai, kone o tāpane kare. Tā noa ahono alo i ko Immanuela a sia vai fitu. Ko Immanuela no wafa, ko ngā huia te tau tolu au tua. O si unu mai tala ofa Christmas. Mea ke tau whakawhitai sai. Mea lahi peta ke whatoka ngai he hufia tau tuku pārewa. Ke whakafo au, pe toi whapapau e tau tui, ke ha sino he tau ngāwe, mo tau whawhia ngai kotoa pe. Mea mahange whatato, whoture wai ko hoki kaweinga e ke whanonga mo ia. Tuku pārewa hau mo ui, ke hoko e tau wawhia wato, ko tau e whakafo au, mo whakapapau e tui o ko ngāwe, mo ui aki. E pe whakaha sino mai ki tua he mo ui. Actions, actions e tau whakawhia ngai kotoa pe, ke a whio mai tau o to hange koe, ongo le so deutalo no me ono mo luke hongo fuwesu a fitu. Ke whakaha e ki ai tau ofa ki o tau o tua. Ake kotoa tau loto, ata mai, iwi o tau lau mari, na ke ngā taipa tau ofa ki o tau kaunga api, o hange peko ho ofa ka te koe whakasinoia. Pake pōre rewa koe tau wawhi ua tau, koe tau ia ngā wei, pia mo ui aki e kutui he ko Sisu Christ.
whakaha ia he ku lotu, he ku lau fulofola, he ku au kai, he ku uki e lotu whamiri, whakaha ia no whakasisi i atu e ngai mea ku mōre ai o tau taimi, whakasisi i atu e whakawhikiki, whakapolitika rema, social media me ngai, against, criticize, tūtūni e kau tak whakasisi i atu ia. Tuk peki nau tori aku, whai pehe o tua e patonga e nai, peka ngai kawe inga na tau whanonga mai e wike lotu, wai ngai kawe, pasi o tau hufia ki nau tu, whai nau toi nau whatongia, whai e koi moau e whatongia, koe whanongo, mo tari tūtūni, a ki nau toru kau taki, whai manau kawa o taki, mo leadership, whafou he wawhasi sukai, tau toru kau whai whekau, tū tau toke, rea o, a ngai wholofola, rea tai manawai, rea tai ufi, ai wholofola e o tua ho tau kuonga, tau tolu whanongo, tariangi, whapa, sia, ta tō ure waki hono whatongia. Ngā we i ai ho tui, ngā we i ai ho mo ui aki, ai tala ofa pa me COVID-19 te koia, ki e iko sisu Christ. Kai, te maari e no te mai e uwhia, a te tatu e tau ngā we i, e tau ofa ma tau tala ofa koia, aki e tau tui mo ngā we i, a ene pekia, a ene toi tuu, a hifo mai a lau maari e maanori, mo e tau teu atu, e haa ere pa sisu Christ, ke whamau e mahamani koia. Ka te au ka whamau po opo aki e tau wigerotu, o tau hit tau noti, o tau he langi, na panga maari e mea kotoa, e tuange e kai mai a kotoa ho tau ngai waka ho tau ngai funky family, tau mui whawhoitutui, waka e wesiri ana atonga, a tau wholau a fu kau pe au pe, hala whanonga lolo a wafe watoru, a ke tau whakapapau e tau tui, o whafo au, kai ki ngātai, tau ngāwe i pa tau mui aki. Ongore son te whito, a ke tau ofa ki a tau motua. Iwi, poto, atamai, laumari, kai ke ngātai foki, ke tau ofa ki a tau kaungapi. O ange peko tau ofa ki te tau tolu. Whatau ange, tau pe kina ki motoro, te mo whamau, opo e ngahi. Wike lotu ko toa pēr ngahi potsiasi, tau ka tau e langi. Mahu inga pite whakamāpopo, whakatau e langi, e whemau ke nā panga maari e mea kotoa, e teu e wholau e siasi. O kia ia te koe kau whai lotu whakaosio e whalai te a responsibility o tonu pe mo wholaua, pe alo maari e wholau e whakai siasi. E whakatau ki tau ki hono kaweinga, au maha mohono pot flofon. Whakatau ange tā puaki mo toru he iki, kau whai lotu whakaosi, whamau opo e ngahi wike lotu, e ngahi loto whare kotoa pē siasi, e ngahi tō kanga ngou e kotoa pē, e ke ngata pē i tonga, hau whuki muri, ke au ki o tau ngahi wesiriana, family wesiriana kotoa pē o tu murina, apalai e ngahi kaweinga kotoa pē ka ki tau toru ia tapa pē, whepe ha tapa te tau iai, whakatonu pē kaweinga e ke whamāpo opo ka ki tau toru, pe whamonu, pe talamonu, a ke tau whanonga e tau wafi watoru, pe tau e tui, pe ngāwe, pe mui aki, tala ofa pa me COVID-19 te koia, ko Sisu Christ, pa tau teu atu, ke aho tene hā ere mai, ke tau tū, ko mau, ko tau sāsau, ke tau te whokawhora, teu ke mau, ko tau karau, me pare amalani, ke tohi, ko tau hingoa tohi e moui, ko mau e moui tāngata. Tala manu me ofa ka te moto eo tua mafi ke tāpu i kina ki nau tolu kotoa pē, nau whamāpu opa, ngai whai anga lotu, wike lotu kotoa pē o tau whaona i wafi watoru. Tāpu i te me ngai kawe inga kotoa pē ko mau whanonga, me aho moni te o au mai ki whamāpu ke tāpu i kina ke hoko e wike, haamo, wike tō tau o tonga, wesiri ana kotoa pē, o tō e mahu pe moi, tala ofa koe a moi COVID-19 te koe Sisu Christ, pa tawang ke pānam ka kalapa whakahoi fua e mau ngahi tari lotu kotoa pē, ke mau kamata moi a Fiona, pa tau whanonga pa ko koe te ke langa e whare, ko koe te ke kapteni, ko koe te ke taki i mau tore fu, hala wholau loloa, pe tau whaou ko kamata hono whanonga, e tau koe wafe watoru, lang ia e Sisu. Tā pekina si kau lotu whamāpopu kotoa pē, kau mai kau whai lotu kotoa pē, me aho moni te pong i efi o hau mai ki lotu e whalai te lang ia e Fiona. Wawhao Sisu Christ, ka o mau whamoui. Amen, pa koe kresi ai ko Sisu Christ mo ofa toka tamai mo whialau mare mānioi. E nofo ia whai lotu e whiawhi palai te a ono sanuari, me kau whai lotu kotoa pē, wiki ha amo e wawhi watoru, me a ono whai pio tā ngata. Amen. Malo pito mo mea mai.